Bafo Kwamba kanjani? hayi kancane Ngiyabona ujabulile. wena bafo yazi into engijabulisayo ukuthenga iMexico manje favor iMexico kabuhlungu kabi ngifavor iMexico kulo ngifuna draw yabona iMets inzima iMets yabona mathematically iMexico meli win outcome iMexico izoba na 6 point Laba basale ku amakorea bosala ku 3 yayibona le nto le calculator manje isikhathi sama calculator. mawasala ku 3 amakorea amacheka na 1 isina 1 yabo yithi esodlala neKorea last game masidli Korea siba na 4 points yayibona le nto le and then ile nto le iMexico ihle icheck ibe na 9 sodlala ku number 2 akumelanga sifune ukuthi ifate sidependele kwabanye abantu kumele sidependele kithi yayibona lento le so into engiyibongayo kakhulu kuma supporters ngiyabonga nawe lento lena PSL lento lena polls ngiyavuma yabona ngiyavuma uThami izokhula yona uThami kancane kancane so umadala ubustabon bakhe ngibonile namhlanje uzamile ukubiyekela ubonile ukufaka umfukeni yabona uma ufaka umfukeni Umsebenzi uyaqala manje kuba ne creativity yenza kuba ne light mfethu apolice uyavuka mfethu yavuka umaseko sekavuka mfethu abomahopa khonto abazenzayo sesiyabona into sebakhona ukuchest trap aba10 yabo into engisho i1 ngithi yabona umadala mangazama siyamcela la khona akayenze i-last 11 yakhe i-first 11 yakhe i-25 yabona lamakorea mele swadle nje first half thina sifuna nje 3 goals first half sozihlalela ne4 points yethu sibo number 2 yabona ngoba if sizolwela indaba yokuba i-best number 3 i-best number 3 zosikhawatha sina 3 isina 2 yellow card sina 2 red cards na 2 yellow card i-discipline mayifika 4 yellow card I think yabo not only 2 so far then umbatha then yabo izoshaya yabo so asilweleni kuhlala nje ku number 2 masiku number 2 simnandi mara ukuze sibe ku number 2 asiminyeleni iMexico iwine wonke lama game wayo kahle iMexico mele izwine lama game ayo ibe ne9 points thina sozishayela amaKorea sibe na 4 points yayibona lento le bajima ngenzimba sinanda insimbi zeboxing insimbi labantu since bajima sibe sibaboya asange sibabone babamba ibhola ngeenyawo bajima nje ngenzimba yabo bajimela ubuthafu abusebenza ubuthafu lapha kune VAR kune VAR lapha henza bomkwena bathole abo lento lena abo ubanuzwana uthola ired card ngenxa yani inxa ukuthi unamandla yabo wena ushaya impama so impama zisebenzi congratulations to abafana ukuthola ipoint akusintsanga ku World Cup khona abaphuma ku World Cup nge0 bangana next bangakoranga benza next yabo so congratulations sibeli 25 to die thank you bud asibonga